Isi yacu igizwe n'ibintu byinshi bitangaje, ariko se wigeze ubona ahantu hagwa imvura y'amafi? Uyu munsi tugiye kureba agace kari muri Amerika yo hagati, aho buri mwaka hagwa imvura y'amafi. Ikaba igwa inshuro ziri hagati y'inshuro ebyiri n'inshuro enye buri mwaka. Ibyo bintu bikaba byaratangiye guhera mu 1800. Bikaba byaracanze abashakashatsi n'abahanga muri siyanse uburyo iyo mvura igwa, ariko abaturage b'aho hantu bo muri aka gace bakaba babifata nk'impano y'Imana, bagushiriza imvura y'amafi kugira ngo baticwa n'inzara. Iyi ni Iconic CEO, ndizera ko aho uri ku isi uri kugira icyumweru cyiza. Niba ukunda kumva ibintu bitangaje cyangwa by'amayobera, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ubundi dusubiye inyuma, mu 1800 nibwo muri aka gace hatangiye kugaragara kugwa kw'imvura y'amafi. Ubundi aka gace ni agace gaherereye muri Amerika yo hagati mu gihugu cya Honduras, akaba ari umujyi mutoya bita Yolo, aho imvura igwa buri mwaka cyane cyane mu kwezi kwa gatanu no mu kwa gatandatu, bakaba babyita Lluvia de Peces. Iki akaba ari igikorwa cyo kugwa kw'imvura y'amafi buri mwaka cyangwa mu kwezi kwa gatanu no mu kwa gatandatu. Ariko bamwe mu baturage batuye iki cyaro cyangwa uyu mujyi mutoya yavuze ko ahagana mu 1860 aribwo umumisiyoneri w'umupadiri w'umunyesipanye yaje muri uyu mujyi mutoya, akabona ko abaturage b'ahangaha bishwe n'inzara, bafite inzara, akamara iminsi 3 n'amajoro 3 asenga. Yagisoza amasengesho ye, atangira kugwa iyo mvura y'amafi. Abaturage babona ibyo barya, ari nacyo gituma abaturage batuye uyu mujyi babifata nk'igitangaza cy'Imana guhera ibyo byashize imyaka irenga 100, kugeza n'aho bashyizeho umunsi mukuru rimwe mu mwaka wo gusebura kugwa kw'imvura y'amafi. Ariko abahanga muri siyanse baje gushaka impamvu aya mafi agwa, na n'ubu ntibarayinkwa. Aho teori ya mbere yavugaga yuko umuraba n'imiyaga myinshi bishobora kuba bikura aya mafi mu nyanja ya Atlantique bikayigeza muri uyu mujyi wa Yolo. Ariko warebye intara iri hagati y'inyanja ya Atlantique n'uyu mujyi wa Yolo, basanga ni ibirometero 200, nta muyaga watwara ayo mafi uyazane uba wayageza muri uyu mujyi wa Yolo. Teori ya kabiri baje kuvuga yuko uwo muyaga n'imiraba n'imvura nyinshi ushobora kuba uhuha ugakura amafi mu migezi yayo hafi, ukazana ukayigwisha muri uwo mujyi. Ariko nabwo baje kureba ubwoko bw'amafi buri aho ngaho, basanga ntabwo ari amafi akomoka hafi y'icyo giturage cyangwa amafi yo mu mazi asanzwe, basanga ni amafi yo mu nyanja. Bikomeza gucanga abantu kugeza na n'ubu ntawe uzi neza iyo mvura y'amafi igwa iturutse. Ariko abaturage bo muri iki cyaro bakomeza bizera ko ari igitangaza cy'Imana kiba buri mwaka kugira ngo baticwa n'inzara, uhereye kuri iyo nkuru nari nakubwiye y'uwo mupadiri n'aho ngaho. Ariko ibi bintu byakomeje kuba ibintu by'amayobera, nubwo wenda hari ahandi hantu byigeze kuba hakagwa imvura y'amafi, ariko ni ibintu byabaye gake, inshuro imwe nko muri za Australia, mu Buhinde n'ahandi. Ariko aha ngaha ni umwihariko kuko ibi bintu biba inshuro zirenze hagati y'inshuro 2 n'inshuro 4 buri mwaka. Aha hari ahantu hagwa imvura y'amafi, namwe mwahiboneye mubona uburyo hadasanzwe. Mwibuke gukanda subscribe, kandi niba hari igitekerezo mufite mwagishyira muri comment cyangwa ikintu tuzakoraho ubutaha.